Pvt.Ltd chibai ule CZS kania chanchin thari lawngai thla ang District Research Office Kolasib chinchadanin darkar somni legal ta chungkhan Kolasib district a no sen piang pathum an oma anvain me chia anne hemi chung thauhian mithi pakhatan oma mipa ani thung Supply Department check gate chinchadanin Mizoram POL trip somnga pasari phurlu ni a trip som thomi diesel ni in adang trip somni pasari hi petrol ani diesel phurlu zinga Kolasib khachunga filling station pani ATS le deng rauzi ka chanto trip khat ve atela petrol po deng rauzi ka chanto trip khat atela ni hemilai hian LPG hi trip somli pasari phurlu ani boka heng zinga trip khat hi mizo fet Kolasib chanto rani Kolasib Public Health Engineering Department le Tourism Department Changkopin and Boat say Swachhata Green Leaf Rating in Hospitality Facilities Orientation Training Vain Khan nei ane Senior Executive Engineer Ph.D. Department Kolasib Watson Division Engineer le Rausang Itsuan Training hi akai shwaya Kolasib District Borsa Purobot Silat Mangaya Swachhata Green Leaf Rating in Hospitality Facilities Orientation District Level Committee Chairman Nibok Chuan Orientation Training hi ahongani Voina training hong to Chairman Kolasib DC Purobat Silat Mangaya Chuan Kalkhom Tehna Thusoyin Tonlaya Khochina Wangin Kolasib har sadna abik takin inkalpona ato ani a amero chu heng har sadna te hi sutkyang turin theito pin malak mek ani ati voina an training nei cho thilpoi mo takani a Kolasib So Mizoram District dangnen chotin rampon lammi khwalzen tamna berpol ania Mizoram kotchwa kanni angin Mizoram melan masa kanni na chena omani atia voina training turakal khom khwalbuk nei tu chu anpoi mo na sha an hun mate thianglim thato kemti in enfia faina vongnung zel turina cha Swachhata Green Leaf Rating in Hospitality Facilities Orientation Verification Team 10 Anmun ma te enfia rating and pek tur tho asoi bokane he huna hian District Coordinator SBM Kolasib Pumal som tluanga chuan voina hun man chan tlang pui report report pek na nei ani zo hian training kalpui ngalane Swachhata Green Leaf Rating hi Department of Drinking Water and Sanitation le Ministry of Tourism and Travel for Life Campaign noya malakna tharani a khwalzin de cholha damna thlenna mun sanga final amakai shoina duante anzom thatlaute na turani heng cholbuk than chwate chu pol emo mimal emo enkol po ahwam vek dona tourist hau mun mate von file zwalani theinan rahman na hisyamani he rating system kalpui dan tur hi thwang thuma then ani a chung chu orientation phase a voluntary declaration phase le verification phase te anni orientation phase a hian PhD Department le Tourism Department and Training and Boat sayanga voluntary declaration phase a ero chuan current certification status a CZS form andona anmani in mark an in pelhom donani heng an mark in pek te hi district level committee a submit ani anga district level committee hian verification subcommittee an thon chhong le anga verification subcommittee te hian site visit an nei zui bokang Training a hian official te Kolasib District Munshang Kolasib Bairabi kon pui vareng te serluya khwalbuk nei tu te an kalkho mane Kolasib le kon pui inkar kong chena sajwala ya har sanna chinfeldan ngei to in District Borsa Purabat Silat mangaya kai shwayin meeting nei ni a he huna hian contractor ten lir thei kaldan an enkol an ngei thani in kon pui SDO Civil Pu Mohammed equipped IAS chuan asoye nimin tlaya DC conference hall a meeting a hian borsap chuan Kolasib district paltlang to national highway te chu Mizoram ele barlak luna kong pui ani awangin apoi moti asoya national highway ni awangin dang chatlau turin lirthei pol sang te angena ni sethon baga bol pui le sethon in kar kong pui chazwalai chu lirthei kalvel ata na har satna omlo turin contractor te chu mala turin shatira lirthei te tlong taka akal theinan engtiklai po a traffic duty da turin ashatir bokani meeting a hian konpui SDO civil po in kong chena salutuk awanga mi poiten har sadna anto dante ama ngei po kong chia mule shachang tu ani tho soya har sadna chu angai poi mo tho soya ne na thok tu contractor te chuan traffic management lam an ngei thani in a soiboka national highway and call to NHIDC elachangin general manager chuan an hnuaya Pranab Sinha po in Anwaya contractor te chu bill a pek that tho soya bill an siam atang an ni chung pek thin ani ati NHIDCL noya contractor te chuan
Chevrolet company in selling a tangin lungtha an pek tur tho soya kar khat chongin ma an lak thei an be sei ti an soi ve bokani meeting a hian Kolasib SPA Pvt.Ltd an le additional DC PB mal som tluangi le NHIDCL official te an hnuai contractor te Mizoram PWD National Highway Division SDL Sadar Kolasib le konpui baka zirline nu le pate konpui bolpui le thingdol VC te po an telani tarlan to angin kong chhelu to ka wang hian heti helai kaltlang school panchin zirlai te anu le pate chuan karkalta zirtop ni khan kong an lo zo to a Kolasib district achung ler thei por sang te po in kong achiat em awang hian enkol tu NHIDCL le anhuaya contractor te chu tun August la chung ngeya Kolasib district chwa santorin an lo shatir to bokane Sumdong te thil ti tawlo turin le kong siam tharang turin mima in an ngen Kolasib district ler thei pol sang in telkom 10 row an rel ni somni pani August asang ni somni pali nulama tiamchin omlawa ler thei engma Kolasib district chunga tlan RMT lau thu chwa an siam chuan mi puite ahmong thei hle tura mi ma chuan angaya heti lai hian anti chan ber kan chak lang na kong chelu to khi mi ma chuan vein July ni somni pali sang ni somni pali khan siam thaturang en na thu chwa an lo nei to ane Kolasib district motor nei to te malak tum na hi a tha in kong siam thatur hian malak thwai ni se an do a lir thei por sang malak na kong siam tharang tur nor na hi mi ma chuan a thlop tlatani motor tlan lawin a ngong le twar tur berde chomi puite kan ni a sarkar hian rang taka ngai to in mala thwai se ti hi mi ma po in adu ani he kong danin a ngong tura lang chu kan ni tin mamo ele bar oil thlengin ani dona he thila hian sumdong tu mai nan thil zorte chebrel lo tur le ti to lo turin an nge nin an sha tir ani lo ti to le chebrel sha tani chuan mi ma in tha ati angin ma la anga apuang zar don ani Mizoram State Council on AIDS te chuan an chairman Chief Minister Pulal do Mahavin Chief Minister Conference Hall an thukom Project Director M6 Dr. Thlenglen ni chuan an din hmun le malak thin dan te chipchar takin soifiana anaya tuna hian M6 thincha danin HIV ve ART damdoi AMX sing khat sang ruk zani som pasari an meka an zinga mi zanga vel hi chu ramdang mi an ne mu chaw zinga hian ART do lau chui zui thelo mi zaruk samthum pathum amin HIV wanganun na chan chinchia sanga somni pakhat anom to ane M6 hian district ina ICTC le ART and Navek Boka National AIDS Control Organization no estimate lam thiamten kumsang ni somni pathuma Mizoram din mun an chu danin puitling zinga zazela somni zazela pani point pasari pathum te hi HIV kai the din mun ding ni an ngaya heti lai hian India ram a sang fal he a national level chu za a point pani chau ani heti lai hian Mizoram prevalence rate asan chan hi Mizoram in HIV kai kan mu chwa tam wang lai athen tlai bik wang ngai ani a kumsang ni som pasari khan Mizoram peak level hi athleng chawangai ani a HIV kai nei tam state dang te chuan sang ni panga chawa khan an peak level an lo thleng to hlomani Mizoram in mo chwa san lai ber athen nu hian kai thar mo chwa zathi atlan niam zui ve shitheta nu HIV ve ten now an pain an no te cho HIV laka ven himani theya hetianga HIV in kai chon hi ti bau mia tumin chan an lame ka ni kum chung po kan HIV ve nu naw shing mi za somni atangin no te kai zui ta hi pani chaw anom to ani hemi malak na hi hlotin nge the na nu naw pa te din hun he rang taka shiat angai thung ani M6 tok tu te hian to na ankal dana tangin HIV AIDS daw na hi thataka akal zel chuan atar zel tur hi khwa khir the hun ala thleng thein an ringa report kim changan nge thlak nu hian an malak zui dan tur te an relani he meeting a hian Pvt.Ltd Minister Transport Department H.VANLANGHAKA Agriculture Department baka State Council on AIDS member te an telani Sports Minister Pulan King Lavamar Hockey Indoor Tournament ahong Sport and Youth Services Minister Pulan King Lavamar chuan Zangkhan LPS Arena Falkland Zaulian Roy te Memorial Indoor
hockey tournament board sai chu khwalian ni in a honga sarkar in infiam na warbek tora thlanjinga hockey atel thu soi sports minister Pulanghing lawa marchon Mizoram in infiam na abwai pui dan chu thlakshit chetangai thu soya eng sport discipline ange India le Asia khovel huwa phleng ming kan survey theina nia eng infiam na tinge thalai te ezona siam sak theya kan warbek ang tingai to chungin sarkar a in herem don ti asoi hemi chungchanga in ron khom na komin jun thla Mizoram sports conclave aizola nei chu thupuya vision 2036 olympic ti ania sports minister chuan India in Olympic Games asangni som thum paruka thlen atuma Mizoram atang infiami tamthei ang ber delve kan do ani ti in eng infiam na ange India athata eng game ange kan lo in board sayang ti uluk takin kan ngei to me kan ni athia hockey chu khovel huwa pa India thatna ani angen vision 2036 Olympic Games sa infiam na thlan bik tor ring atel ti asoine Pulanghing lawang marchuan soi chunjamin meiche hockey a Mizoram in Olympian kan nei baka akhato kin international player kan nei renga mipa ero chanlak langai angai thu soine konpuya boys hockey academy chu thazok le changtungzo ka kalpui tumin thopui tur zonga ma po lak me kan nei tho soya Sports Minister chuan indoor 5S hockey tournament board sai tu Aizawl District Hockey Association baka puzaur lian roi te leid nupui pirau zing le afate chunga lom tho soine tournament loting tak ani nge theinan do sakna hlan ngal buka puzaur lian roi te leid indoor 5S hockey tournament a hian mi pa team som period le mechia team som panga chhuakin pol pali a ve thenin pol tina sa asang ten knockout station khel chun zom don ne August ne somni pali sangni somni pali a final tournament karna nei tora ro manani ami pale me che team champion ten cheng singli baka trophy le certificate andong dona runners up in cheng singni le trophy baka certificate andongang semi final chaklau ten cheng sanga theu andong don bok ane Miswal panga ten nizan masakhan lunglei district mausen khobul tlong luikama namdang vai motor lauti dingin ansuama cheng sing thum anchosak Thudon nei na tarlan danin heng miswal te hi chakma ani a namdang vai te hi mi pathum ni in sirchar lam mi vek ni shat ani anjinga pakhat cho banding lam ban rek ro atliaka akia chemin hliam ani bokane aban rek le akel lama hliam nei hian asoi danin miswal pakhatin chemte vi atum chu akeina lo invenga miswal hian akia chem shiam ken chuan a hliam ta a atlok na lama aban rek atina tani in a soe namdang vai pakhat chuan hliam te naw anei boka heng mi kutwar tu te zinga pani hi nimin khan lunglei police lamin statement la in thilan zot fi a an chian pakhat thil hra chiang theiber turangai rickshaw driver chu sil charlam alo thlen thlak mana wangin police ten thu zofia turin an kaulet le a sil char changin Mizoram aron pan le ni in thu don ane poi khoi tu mi panga ti hi voin khan lunglei police lam chuan an man kim veka thu zofia turin lunglei thana an lakol mek ni in shatania namdang vai swam to mi panga zinga pathum te hi lunglei thlang akaw cho a om ani a pani dang te hi tlabung khoper chakma khwa cheng ni shatania khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni e